Txaranga Urreta Bizkaiaren izenean, bururatu zitzaigun kartoi banda baten proiektua aurkeztea luzatu deialdirako eta gero gau irekian kontzertu emateko aukera zegoela eta aprobetxatu zen. Yo no conocía la tradición de las charangas y me pareció un desafío y me he juntado a la kartoi banda hace unas semanas. Guretzat esan erronka bat bezala, beti egite ditugu piezak nahiko elementu gutxirekin, baina instrumentuak dira erositakoak edo berentako instrumentuak. Luteria experimentala edo horrela kartoizko instrumentuak eraikitzea bastan erronkatxo bat. Al inicio hubo una presentación teórica y después nos dieron como pautas semanales para ir viendo sobre todo la construcción de los instrumentos con materiales alternativos. Y las últimas fases ya fueron más de probar, hacer como las músicas, las coreografías y también el último ensayo para un concierto. Oso instrumento prekarioa dira, nota bat edo bi bakarrik egin ditzakete, orduan horrekin egiteko moduko piezak sortzen joan gera bitartean. Alde batetik, txaranga berarentzat interesgarria izan dela parte hartzea kartoi bandaren tailer hontan, ze guk aldi berean joan gera ikasten baita ere beste jendeekin batera, eta gero etorri da jendea badanetik. Adin guztietakoak eta jatorri edo interes desberdinekin hurbildu dira. Ni turuta-zalea naiz. Orduan, beti nahi izan dut kartoi banda baten parte hartu. Nik uste nuena kartoi banda zela, turutekin eta horrela, hemen bezala, baina hau desberdina da. Ze hau da kartoi banda bat, baina experimentala. Azken egunean egin dugu entsaio orokor bat pentsatuz kontzertu badaukagula gau irekian eta pixkat horra begira prestatu ditugu 6 bat pieza. Para mí ha sido un gusto poder haber participado en todas las sesiones. Yo creo que está bien no solo para pasar un buen rato, pero también para aprender, que es lo que me motivó también para venir aquí. Ez dakit horren ondoren jarraituko duen kartoi bandak edo datorren urtean bilduko garen edo sortuko diren milaka kartoi banda mundu osoan edo unibertsoan, baina nire gustatuko litzaidake.